Mai full serang full. Ya, cuma ini gua andil mutar di. Mayu. Mai full. Mayu. Mai full push. Mayu. Serang. Ya Ji. Ya ada Ji. Terus. Betul ya ada di Jong. Anjir, gua kalah. Oh. Aduh kena. Ay mau bardir kok. Imang kana mun bunyi lakko ke lakko. Orang yang main ML tuh lepas kalah. Wah, main seru na. Nyambin di macam tadi betul. Cong. Engkau ngocak betul. Ya ada en beni bebenah. Isambine dim ma bede-bede to atas ka. Tak lama ku ni bebe. Beda. Betul seneng di atas. Betul apa? Beda le. Kecing batu ruah. Oh, dukipan. Detek dulu le. Aji engkau kun main. Ben pole sekapin permainan di beda ontong rogin nah. Aji termasuk judi. Sedangkan judi dia haram ikalako. Termasuk namanya MLG ya. Imun menurut engkau dia jika beni judi ka. Icoma setong, tak ada paket. 2 bek to ka ada ya. Kan kau tak merasa dirugikan jika ada ya. Nah, mau ndak tahu maki kelakon nih. Bye. Oi. Ante gelungko sa ontur. Malah nyambung belum dia. Halo kak, daerah merlekian Portugal. Kira berempat puran lekian. Ongko main atas saja. Oh tangan di masuk semalam ya? Ya. Siap kak. Ri, Ah, ada apa ya mak? Aku lupa ke TV. Saya sambil ngeris lawangiran. enje pen. Alhamdulillah kok malam menang. Bola nah. Mayu kaki traktir. Astagfirullah. Aku sadar ri. Ala kau tusah. Ki bengi benyaman pangeran. Itu sederem pen. Saya kemain kaki jadi termasuk judi. Angkana haram. Ekalako. Ada kakek tak rempah nyala aturan. Tak sepenting tak menyalakan di noreng. Tak ada alasan kali menutup dia. Apa boleh kaki binyam-binyaman pangeran? Nyaman rokok. Sama. Apa saya kebendel len penang malam aja. Aja, rokok ke alasan kentro kita kampung nerua. Itu napa lega kita apart aja. Janji kok mari ngemale kakek. Itu neraka. Ceko kentro tak kampung nerua ke beda. Ya rokok. Tak sedekah. Iya. Lu. Dia ada mak keren kaki deki. Olen malam mak. Mereka mainnya boleh. Kita daerah memang berdekat sepakat. Benikin dia remeri. Engkau malam mah. Ben beri malam. Para menengah R3. Raja kan dengan kaki dok. Gening berapa dok? Ning 1.500.000 karo. Cok kaki boleh. Saya boleh makaro oleh R3. Abang tak ke lu. Engkau kita marah bentah. Ben kaki. Lemari ceket. Maksud deh. R dia roda. 3 dia. Iya telok. Teti para oliah roda telok. Alias beca. Tak ke lu. Serius ria. Kemun dekiknya apa. In main banyak mana. Kemun sampai kalah pada raja. Oh oke munda iya. Tak ke lu. Kaki deki nuku askemak. Iya mun ko pakun neku ring Madura juga. Siapa ring Madura masuk Piala Dunia? Salimanan Bu Sari itu. Salimanan Bu Sari siapa?
Bu Sari itu bedes jo. Aduh, je kakek lebih ajua Salim Al-Dausari beni Salimanan Bu Sari. Dem. Terma, malam menang banyak. Oh, menang banyak kok malu wi. Ya mayu, kesedekah oleh negara sesuai dengan mi pada milo. Mari pada melo, mayu. Mayu. Apa kelak Kumar? Nang wi. 13 tojo. Mai dok, nerokok ke bareng mayu. Dah mata dak sekene. Menang berajeng kok malam ah. Majarak menangnya do. Iya, mari pada melo. Mayu. Dibagi aku ngomong tepan tak ngakan ni. Mayu, selamat tahu. Teh dulu kau ingat ada terapi. Apa bambu dina? Can kau kena ntar ke warteg. Abah mun warteg juga sampai saya raja. Mun dina bisa kene. Ini. Lah pejan kaki je beli apa boy? Mun beda soson lah kalah pun kaki. Oh iya Mar. Pada Pak ya, ke Piala Dunia saya akan datang ya. Ya aku tak sakit syarat dulu kan. Nah, ikakan Mar. Ke kantin. Beri nakapi. Kita ini miskin, bos. Stop. Salah. Dan jika kata-kata channel sebelah. Tepan kiri kapi. Iya, Ben. Kita memang pengangguran. Tapi bukan berarti kita tandi penghasilan. Kita pemuda sandi masa depan. Tetih, tak usah sampai perlu acap-capan. Cukup kelaban pikiran, keangkuing oleh penghasilan. Anjay, selepew. Gimana kau pemilu hati lah. Ya Doraemon sekanjaan. Jadi mesti bedah ia mayu siap ke TV. Oh iya, dak remah. Nawa wiban hapid dia. Kiran dekik malam dia menang pole taro. Cak pun tantaro. Haram iku ah. Kinu beda cecen ben rokok pelober. Pola si haram taron nah, bening peksen nah. Iya pala judi dok, aku haram. Iya. Saya kail ben saya kenyut sebason dia oleh napa.
Arya oleh taro benih oleh judi.